Kinohi kai kontrak ke bala syaweng kam na duus na 4,000 arpawai na baka kontrak jengki kala kutno. Haka jingkran jengki syakilar pathai kubor ki thmu ban penlong na kajingat patba menta kasengi ka khandri trik unai lur 4,000 arpawar. Shwa kajingat rali kila penlong na kajingat lang patba jengki ha umot kiang nang ba ubadon hajan civil hospital. Hakati kajingat lang lawan banishim bentalang de kiseng bahalang bakan thup yaka AIM pat ka HNYM rengkat kinong hikai kontrak ki balawan na jan ban na jengai banishim bentalang. Gidi bangi batabur kin sayok macam nanti. Kasam hangi bangi penyang sarkar yunuru. Tengah kerpat sumha ki kena sama je mesti berogawai ba sumha bini support lang gini gino hikairu. But kanang mi ngi kejing jenjar mesti jengi. Habro kalian department keseni ulut. Ka field dan habro kalian department balik bakampian ke polisi. Ka polisi jom sarkar jengi gidi polisi you. Ka polisi ksut, ka polisi bindi drugs, ka polisi bindi kiat. Kafil dah buruk kalian. Di lagan ikuahi bahkan ke polisi bahkan ke polisi jengi bahkan perno. Kalau ada ke por yang ini kena samla, kalau ada ke por yang ini sarkar begini yang begini penhap sekali ini bro. Kasam hangi bagi jadi lu bagi penyang lu kasam hangi kena samla. Tengah kerpa di kena samla na buruk keleng ke kalian. Ki bakin subha bakin pak khli lang halajong bakin Bakin simtik serius sekali isu jengi kami kalian jengi bahakan tu mentah kerdu kami kalian. Sedang lada ke rule session kan ka MD government hingga ni bakan ni kami kalian jengi kan hiar se ka khadu sendan. Habro kalian. Habang ta ka jing puri ka hakayo ka kot hakinong rep haki kena student. Hati apa sekretariat men kajing tiam ka bangkai syure. Hingga kita kajing tu ka bangkai syure sekretariat. Tambah ka matam ka bakan syatam kajing tu ka badai di sekretariat. Kadi batu ya kalau wajib kena school. Katu ya future jang ulawai jang kena. Pen mentah ka tu sei kalau wajib kena. Hisiap hisam hani mundur gitu kena ki badai hok ki banyo ka jinang start. Kidan na pedang kena mentah ki bala ban kelaki IAS ru. Ki mundur ya kena state jungi. Tamam hisiap badai hisam hani. Di balai baka sarkar katu ya kalong hok jungi kena. Mereka ikai perokok kebang i yang kepada kalian jom ke sorkar celah Meghalaya kalau ya jangan kelempi dengan ang yafi kinang ikai batu sangno batu saneno mereka kebangin haban po kising kili either kadika cabinet approval nega government approval atau kadika cabinet approval nega government approval nega benta banang ipi kinang ikaban sangno boleh lah haban sangno habak kinang ikai kim datang contractual kadika renewal teachers appointment Kini renewal teachers appointment ya kapal manla kasnam manla upaнаin haban renew baik namar balai bah namar renew nabaki don ki sanction post kalong ke basno si kalong ke basno dia ladang ipai hapreng japim kin hikai ban syong no ba pide tang kimrao nraya kon kin hikai ya kalau piang ban sakri na kapag kumong ki kena hake ke baka sarkar ka ban thong na du ki por ki balai no ka thong ye pi kon ki renewal teachers kata kadai amdi tang kontrak panono batang temporary namar balai ha padi bagi thong ki no hikai kadan ka irregular appointment kadan ka temporary appointment kadan ru ka renewal appointment but yapi la thong kom kita ki renewal appointment teachers nakata na kaliang chong ka weakening the movement hakani ka por iwan ban persgauro habang ipai sa gini kichula ki balai no larang ipai kom sa ka sarkar Assam ka sarkar Assam dang hakini ki khimgat tayo ki balai no kalau yang daga baong namba chief minister jaka sarkar Assam ulong ban regularize no ya ki teachers either gini ki temporary irregular lani ki renewal teachers an happen regularize no ki kom kita ki government employees regularization